King Ebanghelyo tamo po, Maria Magdalena ampoy Salome, pangaliwang babae, muntalaking kutkutan abaka maranon, panlanyan de po Jesus. Ing problema daring babae, ninupuing nila ko king batong takap puling maragon pong babayat siya. Iting problema na. Imdam tamo king Ebanghelyo, anyang datang la po ring adwang Maria, tamping nepong nila ko ing batong maragon. At karinikid ding anghel na sinabi, Jesus at pinakuraking krus at mete alane keni sinubineng kebe. Pamali tayo karing kanakong alagad sinublak kebe at migikit kami king Galilea. Wala po may gumpisang pasibayo at karin ikit kami. Gloria in excelsis Deo.